Lah, itu asa karara salah tulisan. Ya, saya ngompol heula cicing tungguan di dia ho, urang saya ngompol heula. Boga masalah sih teh. Wah, aing mah kan jawab nama. Motor sok motor. Saya tuh engkle, saya modal we. Sih ini ulah. Yo budak. Yo. Pelet, mau mana? Sekue. Jangan gerak. Ceh. Ya mana kan naon dia teh? Soranganan di oe. Wah. Iya, sia. Kerto. Cipina. Oleh wesan dulu. Anjing. Cicing. Anjing. Anjing. Mana maksud? Anjing. Budak lu ting. Jangan ya, budak putih. Budak putih. Dari mana ngilang lu para siapa? Aing tuh mah ya. Harian kumaha? Kumaha? Woi, tanya naon teh? Naon? Naon yo? Saha maneh yo harian adi aing lah. Bisa nanti teh cari orang di oroyan. Nada teh ngatitipkeun lah. Didik tak adina sing benar. Harayan adi pang. Ayo. Oh enggak sih ya mau jadi urusan A. Ke mana maneh? Didik. Yo. Anggan. Mana harayan adi aing? Ayo ini. Ya, aing tadi cari tenan. Tadi, mana tadi kayak dijelaskan eta kadengis. Anjing. Eta kadengis tadi. Sia-sia. Masalah bae anjing teh. Aing ieu nu merano kena teh. Anu terus kain aing. Ajabna. Harayan. Ya gede. Aing anjing. Iku anjing, damai wae geus lah. Lah anjing teh. Damai wae geus lah. Oh, Kak. Kan ulah sekali-kali teh harayan adi aing. Pura. Mau sekali-kali deui kok aing susah uluna. Katanya teh. Oh, damai. Ini mah. Anjing. Siapa mau? Oh, siapa? Aneh. Oh, kan lo sekali-kali doi. Yang kali deh, kali kamu. Bisa
damai bu. Benar dia masa kali-kali. Ada. Adik teh bener. Iya ya. Mulai kabur. Adik teh bakal masalah baik. Damai mulai balik. Damai ada lah. Jauh. Damai deh. Damai. Sesuai nama jumpa balik seorang-seorang. Aduh, tahu. Masukkan ya. Yuk, balik lah. Pisan udah. Jalan tuan. Sok, guys. Komen dan subscribe. Lanjut ke baru channel. Ayo kalau punya tuh. Ayo. Balik. Duaan.